Баршаңызға сәлем. Бұл Кәрім Мыңбаев атындағы нөмір 59 мектеп лицей. Біз жаңа рубрикаларды бастаймыз. Мектебіміздің ютубына біздер видеоларды сала бастаймыз, жүктей бастаймыз. Алғашқы біздің жобамыз стартап жобалары конкурсы. Тамашалаңыздар, жақсы көңіл күймен тамашалаңыздар. Жеңімпаздар, тағы басқалар әрқарата жіберуге тырысатын боламыз. Мектеп ішінде және қалалық деңгейде. Сол себепті қазір мектепішілік деңгейде өз деңгейлерімізді көріп аламыз. Жақсы, бүгін біз бастаймыз. Бизнес-планы іске асыруға мектеп тарапынан қолдау көрсетілетін болады. Яғни өзінің бизнесін мектепте жүргізуге. Сондықтан әрбір бала өз идеяларыңызбен бизнес-план құруға қатысыңыздар. Бизнес-планы іске асыруға мектеп тарапынан қолдау көрсетілетін. Яғни өзінің бизнесін мектепте жүргізуге. Сондықтан әрбір бала өз идеяларыңызбен бизнес-план құруға қатысыңыздар. Всем привет, я ученица 9 Е класса Волжанка Сашанова. Лето – это виртуальный сад. Моя идея состоит в том, чтобы ученики видели плоды потраченного времени на учебу через виртуальный сад. Я бы хотела тут отметить то, что эти современные методики заключаются в том, чтобы ученики более правильнее и быстрее осваивать секундомер, самый обычный секундомер. Мы нажимаем старт, тут уже считывается вообще ваши минуты, в принципе, время работы. Секундомер, засчитывается время, то есть, допустим, 25 минут мы читали, и за 25 минут тут образуется уже, так скажем, елка. И все это время, которое вы потратили на учебу, будут отображаться в нашей на виртуальной площадке нашего сада. Вот это вот все, это потраченное время учеников на учебу. Экология туралы білім беруді үйретуге көздейді. Бұл жинақтар арқылы оқушылар экологиялық мәдениетті дамытуға және қоршаған ортаны қорғауға қатыса алады. Жобаның сипаттамасы эко-жинақтау. Бұл мектеп оқушыларына арналған экологиялық жиынтығы экология тақырыбына арналған шағын нұсқаулық. Оқушыларға жан беру ғой, екінші өмір сыйлау, иә оқушылар? Тамаша. Создали приложение, которое поможет вам правильно питаться. Оно называется NutriBet. Это получается то, что мы кушаем. Это путь к правильному питанию. Это приложение, которое поможет вам посчитать витамины и калории, которые вы потребили в день. Покажет, как можно правильно и сытно питаться. На основе персональных данных, которые ведет клиент, приложение выберет индивидуальный план и будет изменяться с каждыми новыми данными. Приложение определит правильную пищу для хорошего здоровья. Третье. На основе вашего питания завтрак, обед и ужин приложение напишет советы и поменяет рацион на более полезный. По данным ВОЗ, около 55% взрослых Казахстана имеют избыточный вес, 23% страдают ожирением, около 40% детей до 5 лет страдают недостатком витамина С и D. Партнерство с продуктовыми магазинами. Возможность заказать продукты через приложение. Вывод. NutriBet помогает клиенту достичь этических целей безопасно и эффективно. Спасибо за внимание. Как скачать это приложение? Play Market. Play Market, да? Сық ойын ойнатсақ болады, және арқан тартыс, тоз құмалақ ойнатсақ болады. Орыс тілдеріндегі кітаптармен танысу. Шақыру. Бұл шара барысында қалалық саябақтар мен табиғи аумақтар тазалады. Жастарға арналған акция. Бұл жерде жастарымыз 8, 9, 10, 11 оқитын адамдар, балалы оқушылар, кішкентай балаларға ақыл кеңестерін айтуға көмектеседі. Және жетістікке қалай жету керек, қандай қиындықтар бар, сол қиындықтарды қалай басып озу керегін айтады.
просто так подумал, это бы глобально бы повлияло и на Казахстан, и на шоу. И тем более доступно как балаларға же. За одну бутылку сколько платят? За одну бутылку 10 бонусов. 10 бонусов. Ну да, а я в прошлый раз назбирал 45 бутылок. Ну, можно сказать, что с одной пачки. Это бонус, один бонус это сколько денег? Один бонус специальное приложение. Я думаю, прям напрямую работать с какой-то компанией, которая будет, получается, принимать эти бутылки. Если напрямую, то они, получается, могут и спонсировать, и к тому же платить за это настоящие деньги. а не бонус. Там открыты те же ремесла.